GM Films, Godos Films, double favor without limits. GM Films, Good News Films, double favor without limits. Simabugua icho wabubikije simabugua icho wabubikije. Ikinkuye muri runo rugo birashobora kukazokimenya. Ariko igihe wakimenye birashobora kuzogutera uburibwe bikagukomereza ku buryo ico gikomere kizoteba cane gukira. Ariko urihangana cane muri byose. Ndakwifurije kuba utababaye, uragira amahirwe meza y'ubuzima. Bye. Yari King Sabasa kuko Papa, King Sabasi wanje ari he? Viva, uvuze gwiki? King Sabasi wawe? Papa, King Sabasi wanje ari he? Papa, mwamugiziki papa, mwamugiziki. Papa ari he? Papa, King Sabasi. Mana yanje, umfashe kugira ngo ibi niyumviriye ntibari byo. Ujya mu bagenzi twiganye ni wowe wenyine nasigaranye contact twashobora kuvugana. Naho nuko natombe twaganira kuri Facebook. Rero kubona waje ukanyibuka ukananyandikira ukambwira kuri ino jewe nabaye nk'ubonekewe. Oye ntako nta birenze Finlay, urabizi uri inshuti yanjye. Ngwiki DJ sorry, jewe sinchitwa Finlay. Iryo zina ryaribagiranwe kera. Kandi rero bro ndanagusabe nakantu uzomfashe vraiment ntuzosubire no kurivuga no kugibuka canke no kuribwira n'umuntu. Jewe nitwa King Sabasi. Rero vuga King Sabasi amatubandanye. King Sabasi? Yes. Ese ni kutabyuka. Habaye ibintu byinshi sinshobora kubisobanurira hano. Ariko niba ushaka ko tubandanye ikiyago vuga King Sabasi amatubandanye. Sobanura se wabaye usiga uri mafia. Nabona ubuzima we baza ko bimeze gute. Iryo zina vraiment ntuzosubire no kugibuka, ntihagire n'ubuzoribwira, ntihagire n'ubuzokumva yuko iryo zina unarizi, weshira mu mutwe yuko je ndi King Sabasi. Ukaba ushaka vuga King Sabasi tubandanye. Okay, King Sabasi. Buriya rero nyuma kijya gihe wewe unzi ibintu byarakomeye. Ujye mu mere Patricia yarantunze. Naje gusanga atari mama wanje. Irevire nari nzi yuko papa yapfuye. Ariko nujya Patricia narinzi nasanze atari mama wanje. Amakuru dusanga ngo Patricia ndi umwana yatoye ngo antoye mfise amezi 9. Imagine. Amaze kuntora aca ntunga nk'umwana wiwe. Cyangwa hajya ahantu nzi yuko bajya Remi na Egide tuvukana. Ura mama wakureze ntago ari mama wa biology. Oya, si mama nawe ngo yantoye mwibarabara. Amakuru avuga yuko mama ambyara yaje kunta antango kwa nyogokuru. Ujya nyogokuru nawe ngo acarapfa ngifise amezi 9. Ntogwa nuri ya Patricia acarantunga nkuranzi ko Egide na Remi tuvukana. Mu nyuma agira apfe Patricia agira apfe bibaza kumbwira abwira yuko Egide tutavukana yuko na Remi tutavukana.
mu nyuma ibyo bankoreye si inkuru yo kuvugwa kuko ntuze Egide hamwe na nta kindi kintu na kimwe ndabagora nta kindi kintu na kimwe jewe ndabasabye ni ukuri n'ibyerekeranye na rasi jewe nzokwimenya wemenyera he wemenyera nta buri kintu na kimwe jewe nzobagora mumbabariye gusa ndo nkaho gukika umusaya murabizi ko ntafise iyonje kandi nimwibuke ko twabanye nka bene mama oya byarahezesha ntabwo nigeze ndabereka aho batwiyorekeye ko twarakumubona ubu byaraheze nta kwiyorobeka n'ukuri kw'Imana yewe nta kwiyorobeka je nogenda ngize ndabagizeko n'ukuri ndabinginze rero ndagukomeye amashi ndagutakambe nkomera amashi je ndi Imana basi ntaco ndaciye bugufi uciye bugufi kwande ndabasabye je mundekere gusa aho kuryama n'ukuri muzamukoze aho ndakumbira mu Bwongereza abandi mureke sotama ho inzara itwisha icyuma gisheshara kinahaka Egide na Remi barampemukiye wacari ngaha nimunyice wacari ngaha wacari ngaha nimunyice nimunyice yumva bambere inyamaswa banta hanze ntangura kwangara niko gutogwa n'umugenzi yitwa Sami mu nyuma tuhava tuza kurondera ubuzima ni Bujumbura rero bro je napfuye kumva yuko waje ndavuga ati reka basi ko ngiyo amahirwe akambwira nireka basi jenje kumuraba kugira ngo ndamubwire namba byoshoboka umfashe ndabikonoronka akazi urazi narize kandi sindi umunebwe jewe nditeguye gukora akazi akariko kose pole sana Finle kwiki bara okay King Sabas duka kwijambo cyagoze urantangaje amakoce hasi wowe niki wabona cyatuma nakwishima koko unaza ahantu umwana wanjye ari reba Lisa umunsi wa mbere ntawe uhari uwa kabiri ntawe uno munsi ni kwa kangahe si kwa gatanu hanyuma se ariko mama Alice n'umuntu akuze sindi kutabara igituma uri kurahangikishwa nawe kandi n'umuntu amaze gukura cyane kri ntago urabyara ngo umenye umwana icyari cyo ubu se ko mbahangayikira mungana gutya muri bakuru nzi yuko utashobora kugenda mu modoka nk'imodoka ikugonga kusanga nahangayitse ntaryama ngo sinzi arakuze niyo yaba ari umugabo wawe ntago wigeze umenya ahantu ari telefone ye ntayihari ntago uzi ibyo arimo ni gute utahangayika ubwo se waba uri umubyeyi waba ubyara nk'inzoka umva rero ikintu ushaka ndabizi ko afite abagenzi benshi afite inshuti nyinshi afite abantu benshi yajyamo mbabarira unshakira amanimero yabo uyu munsi nicare nkompoza mpamagara bose mbaheture niyo nagura n'amakarita y'ibihumbi 20 ariko nibura mbimenye mama oya kubera mama je abagenzi barese ndabazi sibyo kandi bose baba bose heshima ndahazi rero byihoze bibakazi kanje ndaza kugenda bose tuganire nabo iyo byose sinza kubura umuntu n'umwe aza kuma makuru yarisi kri ubu baye umunsi wakangaye kutabikoze ariko mba numva nta kibazo kibirimwo ariko ko mbona nyine uhangayese nyine reka ngende kubikora nyine sibyo ngaho mbabarira ubikore sibyo nzahamagara papa wawe uko byakunaniye nibiba ngombwa nzahamagara na polisi nyimenyeshe yuko hari umwana nabuze mama ntugire ikibazo sibyo gira umutima utekanye utuze akazi kabakanje none ahangaha yewe ucyambaye na gutyo shyiramo inkweto ugende jya kunshakira umwana ntugire ikibazo ndagenda shyiramo inkweto gusa sawa mama King Sabas karibu rero mu rugo urisanga merci sasa mwibariza akantu kamwe mbere ukumbwira ufite akazi kandi nkaba mbona usigaye wambara neza ndabona umeze neza uryoshye mbwiza ukuri ikibazo wahuye nacyo
ikibazo nyabaye ntari gusobanukirwa. DJ abarundi barayamaze ngo aho umworo yanikiye ntibwuma. Ubuzima burampiga nk'uko umengo hari ico nabukoreye. Kubera iki? Kubera iki jewe King Sabas atamahigwe yigera ntumbera. Inyuma handi naba mu kinama tubana na Sami. Ibyabaye n'agahomera bunwa. Sami bakoze plan n'umusheri wiwe yitwa Sonia. Kubera ko muri eglise hari habonetse opportunité y'umuntu ategerezwa kuja muri Australia. Ayo mahigwe yari hagati ya jewe na Sami. Bemera kundenganya bavuga yuko nafashe ku nguvu Sonia. Bakora plan. Je barampamagara ngenda ndiruka ngo ngiye kumusengera. Munyuma nsanga banteze umutego kugira ngo bikunde ntakaza ubwizigirwa kuri eglise. Ubuzima buca buba nabi. Biranka ibintu byose birayangara. Ariko Imana ni imvyeyi. Aho twaba kuri wa mudamu nakubwiye akazi cyane yitwa Yvette. Araza aransohora arambwira ati umviriza uno musi nkunda mu nzu. Ako kanya nca donka umugenzi yitwa Lionel. Uwo Lionel rero yaciye andondera akazi. Mwako kazi nukuri nahagize amahirwe. Niho ubona ubuzima bwari butanguye guhinduka nari ntanguye kuba umuntu. Saba pole sana ndumva warahuye n'ibibazo. Ntabwo worohewe gusa no kwihangana nyine. None se kunakubajije ibya passport waba uyifite? Passport ndayifise. Siri turebe urayifite aho? Passport ndayifise. Nayo biri seri. None se wayikuye ko numva ngo zirazimye? DJ nari nakubwiye yuko hari habonetse opportunity yo kuja hanze. Hanyuma turondera passport turi babiri, ariko pasteur atubwira yuko ategerezwa kugenda umwe muri twebwe. Iyi passport niyo yankwegeye. Nico cyatumye Sami yemera guhemuka. Arahemuka kugira ngo bari baronka uwo mwanya wo kuja hanze. Bemera kundemeka inkoni ishushe ngo nafashe ku nguvu umukunzi wiwe. Ariko nta kibera ubusa. Urumva yuko muri uno mwanya ako ga passport koko ndakaryamanye. Sabas urabizi kuri inshuti yanjye kandi nta kintu wamburana ufite ubushobozi. Ikintu ntagufasha nta kindi ngo nabyumvisha ibyo wambwiye. Nanjye mfite inshuti yanjye nasize ku nzu yanjye Kigali yitwa Alexandre. Bishobotse ejo wazagenda ndamubwira nyine plane byose n'ibijyanye n'akazi. Ndabizi ntago washobora kwicara ko Kigali byo n'ubusanzwe ntago twicara turakora. Didier umugenzi n'ikindi. Sindi buvuge ngo urambyaye ahubwo uranzuye. Oya ntugire ikibazo. Inshuti nicyo zibera ahubwo turebe mu nzu nimba wa muhungu yateguye gira akantu ushira mu nzu. Kumingana umeze neza habaye iki? Ufite ikihe kibazo? Diva mwana wanje ngo muntega amatwi neza kuko tutugana ibintu bikomeye cyane. Rero nawe muri nk'umwana mukuru kandi responsable. Rero ni ngombwa kumenya ukuri kose. Bari gusemburatse nagize amakosa. Cyo nkiri muto navyo umwana hanze. Hanyuma umukobwa twabyaranye navyambariye ntigeze abimenyesha. Ndigiye kubimbwira agiye mu mahanga. Naho nyine afata wa mwana amutwara kwa inakuru.
amenya ko nawe arapfa jewe ndabura iyambo ryiwe sasa kumenya inkuru yiwe nimwe ntabingoreye muri iyo minsi iheze nabonye King Sabas afise agafoto kariko amakorodone ya nyina wiwe n'ay'iwanje n'izina rya Finera uyo mwana ko yitwa ko inaryambariye kandi turi muri alimentation hariho umuntu yamuhamagaye Finera hanyuma we acarize mazemesha rero mbonye ukuntu yaciye yomoka nibaza ko King Sabas ari Finera nibaza ko King Sabas ari umwana wanje Papa. Mwana mbabarire Papa. Papa. Papa, no. Papa, no. Papa, no. Diva. Oh, ikangure. Diva. Diva. Oh. mbwira nijoro waje ntiwavuga uhita ugenda mbona warakaye uvuga mwiriwe gusa uhita ugenda ntiwarya mu gitondo ubyuka wigunze ntiwanyweye icyayi uraho gutyo gusa ni iki hari uguca mu bintu tukakurengera noneho ukabonera icyo uvuga ukabura kuvuga no guhora ukabura icyo ufata muri ibyo bibiri gute ko nzi ko ibibazo byose byaragiye ko nakwemereye ikibazo cyo kuri uriya mukobwa niwe se mwagiranye ikibazo ko ari we mbona iyo ugiragize ikibazo nawe mva nawe ngo uramunyibutsa kandi mama uriya mukobwa ni ndaya ndetse sinumva n'ukuntu uramuvuga mama uzi ko ejo ubwo nataha namwifatiye je mu kabari kandi nari naramaze kuronka n'amakuru ko bagiye mu kabari bavuye muri hoteli ubu nibwo ukibibona nibwo ukibibona ese ubundi uriya mukobwa mwamenyaniye hehe umbwisha ukuri wari usanzwe uzi amakuru ye ndakwinginze umbabarire ureke kumbaza amakuru aje n'uriya mukobwa sinkeneye kubyumva mu mutwe wanjye reka bibe biturutse ahandi imana ishimwe reka rero nanjye nkubwire sibyo uriya mukobwa namaze kubimenya akimara kuva urabizi ko nanjye ndi umuntu uperereza nza kumenya amakuru yiwe neza ndamwifatira ntya mbona nindamuka bikubwiye wari waramwihebeye uzahita ugira ikibazo ndavuga umwana wanjye reka mwihorere nawe azabyibonera erega ikibi kiratinda ariko ntabwo kibura kutagaragara none mama ushatse kumbwira ko igihe cyose nabayeho mbabaye hariho amakuru wari ufite kuri uriya mukobwa no ntabwo ari igihe cyose wabayeho ubabaye nayo nari kubikubwira ntabwo wari kubyemera none yumva rero umwana wanjye ukuntu bigiye kugenda wowe uriya mukobwa uzabona undi yigutesha umutwe urumva njye nabonaga ari umwana mwiza pe rwose nari nishimiye umukazana wanjye ariko nyuma ibyo namaze kubona ntabwo nabikubwira nagahomeраmunwa noneho uribuka unjyana muri hoteli ukambwira ngo urashaka ko twaganira ikintu kibanga ukambwira uti niyo mpamvu papa adashaka ko nkundana n'uriya mukobwa urabizi ko papa wawe afite utuntu tw'utugeso twinshi tugiye dutandukanye tubi uriya yari habararye mama uriya mukobwa yari ihabara rya so naje kubimenya muri ikintu nkora uribuka igihe yazaga hano mama ushatse kumbwira ko ibintu byose byabaye papa yarabifitemo uruhare papa wawe yarabifitemo uruhare igihe yakubuzaga ukiza buriya uje kutwereka uriya mukobwa njye narabyishimiye pe nabonaga uriya mukobwa ari umwana mwiza ariko papa wawe yari afite ikibazo we nawe niyo mpamvu yahise akubwira ngo ntuzamushake na rimwe mama nkabibona papa yatswe no kuniga none ntanzi uriya mukobwa arambwira ngo namutse hatandukanye nawe ngazonanyisha nibagiye kunigeze mba n'umwana wiwe mama icyo bikoze cyo papa agiye kumbona ndamurindiriye aze none haze ngaha azobona jewe Chris wondiwe niyaca hasi nzoca hejuru makaje nakaduhiguye oya uriya ni papa wawe mbabarire ngizo mbabarire mama ntongere kandi kumbaza ikintu kijanye n'ivyo bintu ndico ndetse nzocibonera ariko ni bakuru
bakuru nabo bagiye kwirebera ukuntu nanjye narushye, bagiye kwirebera ukuntu nanjye nashyingiwe nawe ntabishaka, bagiye kwirebera ukuntu anyicisha agahinda. Umugabo we nanjye aho kugira ngo mbabarize ubura, nzakubabaza nanjye nzakubabaza. Nuko kandi Oui Alexandre, bitese amakuru yawe? Ya naye meze neza ewa na Bujumbura toujours. Ariko harashyuha koko wagira ni muri Saudi. Abo nyine maze kumenyera tu. Ya nta kibazo meze neza. Wowe se bite? Okay. Ndumva ari sawa. Sasa nshaka kubwira hari umucuti wanjye witwa King Sabas. Yagiye kuza aho ngaho mu Rwanda, nashakaga umumenyere umwiteho, azaza kuba aho ngaho muri iyi minsi mikeya. No munsi nyine araza amasaha nimugoroba. Wowe ikintu ugiye kunkorera uze kujya Nyabugogo, ndaza kubwira isaha umutegereze tu umujyane mu rugo. Ikindi ejo umbabarire uzigore uzajye kureba wa musaza wa mubosi. Mumbarize nimba ari akazi yaba mumpereye, kuko ni umuntu ewana udakunda kwicara kabisa. Akeneye akazi, umumenyereze quartier. Ibindi tuzakomeza tubivugana. Ni umurundi. Ni rafiki yangu sana. Sawa ubwo ibindi turaza kuvugana, tundaza kubwira isaha ahagere. Sawa urakoze Alexander, umunsi mwiza. Sawa. Chris, rwose mbabarira. Witegura ko ari ushobora kuzasimbura se mu business akora. Ugatunga ababyeyi bawe tutakibasha gukora, tutakibasha twicaye gutya. Hari igihe tuzaza hano umuntu wari utwica ku buryo tutongera gusubira mu Rwanda, ariko tukamenya ngo ni wowe dusize. Yo, I love you. Yo, mbeba shinda bivuge ngo bindimwa birimwe biraceceta. Kenshi rero saa sita y'ijoro niho nkunda kwama ndakurota, nca ndaba ka kantu nkaca ndagashira ku mutima, nkaca numva icyari ku mutima kirimo kiranyigisha gakeka kunsaza. Yo, muri no minsi ngenda nsasha umutima wowe nawe usize i Kigali. I Burundi we nibereho nk'igipankarte. Mushitore nawe muhanure mwicaze muganire, dore nimwe bw'abana bibonyine dufite. Naho ibyo kwiguzerera icyumweru wagiye, ikindi uragiye, ikindi ukasaha, ikindi ugiye aha. Koko hano wabuze iki? Amafaranga urayafite, ibintu byose mbese ibikugenga ibyo byose by'abasore urabifite, niyo mpamvu utaguma hano. Mama nanje maze iminsi ndabyumvira ko nawe nyine ko wageze, ahubwo nambaye ku byabaye byose ndumva nanjye ndabyicuza. Gusa nyine unyihanganire, ndi mu dukorwa ndimo ndatunganya amafunguro yo ku meza, urabona harageze. Mu ijoro rero tuza kuvugana nisanzuye, naho nashaka nkaryama saa 9 nta kibazo. Ego, I love you. Okay. Mutiye kufyura amaso nk'igihoho ngo mbere ndaguha amakuru utaroze. Ndagiye uzamenye neza, ujye umenya abakozi. Ushobora kubasiga ahangaha ugasanga babimuye, barateruye ibintu byose barigendeye. Nimba batanabiterura n'abana beza, haje abajura barabateye, barabahoremesheje, barateruye, baratwaye. Abashyitsi bazi basanga nibwo tudahari, ariko bazi bagusanga. Mushiki wawe nawe nuhindutse akabona aragiye atashye mu ijoro mubwira uti nta soni, nanjye ndaho ndi umuhungu sinigeze ntaha iki gihe, ndashaka kuguma sinshaka ko ukamuha ibihano, yego ntumurwane, ariko ukamuhanura azahinduka, naho se arabwirwa nande. Jewe burya wari uzi yuko jewe urugo rwanjye ruri i Kigali. Rero ibogare nka jewe
urahevye bogare nkawe wonjana he mati atorekane n'ibintu byo gusarisha sindimo ndagutuka nkawe wonjana he frere mfise rero no kujana aya nawe aya ruguru bazi imirima tweriye ruguru worima ukorora abana ntibobura icyo barya n'icyo banywa matiya nahunze imbeho yo mu kwa kane ruguru urabona mu kwa kane ruguru n'umugabo arota bari barota ibiterwa by'ibigori urimo rero urambira kwisubiza ruguru njya kurima mu myaba mu migazo ivyende vyirirwa bindenga ruguru urabona n'umubebe basanga bamwonkeje ugondo hewe nandi makuru utaruzi ngaha mu gihugu cyacu abahungu bari baratevye kuza kundondera naraguye bise umubogare cyayi Kigali ararovye kuroba canke naraguyeko kuri ndakwemera ko ngiye kubikora kandi ngiye guhinduka cyane uko bishaka hinduka umusore mwiza ni wowe mfura yanjye kandi babaca umugani mu kinyarwanda ngo ubuze imfura ati ibiheko sibyo aba bana bo twabindiriye ngo turarya wahaguruka no kuneza jya kureba ko byatunganye bahamagare babizana ni kuri we ntawe ufise wonjana urarondera wo mu ngana reka mati agenda gusumba burya hariya hari umugani bashaka igikumi kikubenze bitega ariko umusigwa musanga uzomusanga hanyene menga mwebuye urazi iyo umuntu yabarindiriye ku meza gushika uno mwanya atanwa turi gatubona twabahebuye byari byatugoye twari tukirimo turabitegura bwari umuntu ntari no kuri wowe nyene kandi ikigali wari wagiye gukora iki nta kintu cyakujanye kiratuma ukutira amaguru yawe nka Kigali ataruza ko gusa raba mama ingene yaje ahagaze ku mutima natwe kubera amajambo bamubariye umviriza ndababwira nimba kano kazi kabananiye mubivuge hakiri kare tubacishe tuzana abandi muranyumva neza nimba iyo minwa yanyu yabananiye gucunga umwazishisha kugwembe mumenye ko mwega uwo muyaye nawe urumuboye ivyo mugomba kubishira mu twanyu mukavyumva mukabimetriza neza urumva mukamica abazanye kuranga muri runo rugo ntimwazanye no kuvuga ubujambo bunuka ubujambo bushisha bani ngene musa zo kujya twirire namwe mwasabye ibintu ngaha Costa uwo munwa wawe wana ukuntu ugira ukagera bankore mu kazi nyimba waje ku kazi udafise icyo waje gukora ubwo umuvuga uwo muntu hamwe jewe akazi kohera kubera wewe ucaba komba yajewe nawe ngo muyaya nyakuyayata ngo muboye nyakubobota matiye ni ukuri nagomba ndabasabe mwiyakire jewe iyo mfise amabanga menshi ndavyimba ubuda bukandugarara bugahakwa guturika nkatura n'amangati icyambere jewe sindi agasanduku ka posta ikindi mudakeneye ko mvuga amajambo mutoreke kubikora no kubivuga matiya ibange wanje nico nibagiye Ewana Alexi ni karibu kabisa. Starehe sana vraiment. Hari yaciye iminsi. Ndasha ni myinshi cyane vraiment. Shabe na telefone kweli twapfuye. Oya nibinyene byo kwirukanka mu gisagara bizino by'ubuzima no kwirukanka umuntu arondera ukuntu yobaho inura hazi ko mutu wabaye hanyuma sorry ndagutunguye ndabizi ko utari witeze ko nza kukuraba ndi kumwe n'uwo mugenzi wanje uyu ni umugenzi wanje wa hafi cyane ku mazina yiwe oya ngiye kumuvuga izina ukuntu inkumi nk'iyi reka ni mukuru nawe yakwivugiritse nimba agira amasoni oya natubwire nta ngorane nubwo bavuga ngo mu kirundi bavuga ngo nta mukobwa yivuga izina warakuze ni mukuru murakoze hanyuma ku mazina yanje banyita Divana ariko nyine bakunda kumpamagara Diva Ashante nanjye nitwa Didier kandi karibu mu rugo iwanjye uyu mugabo ubona hano ni inshuti yanjye cyane
twishimiye kubamenya. mbega akantu nagutuma burya wahavuye ukibuka oya urumva nakwibagirwa yerega ngiye ikintu nemeye ngomba kugikora narakazanye uze kunyibutsa ahubwo nujya wow oya uri umuntu wanjye ndakwemera umuntu wanjye vraiment yego business byabaye ibintu byawe Bujumbura Kigali sha wangu nawe urabizi ni ubuzima nyine unabari kurondera wa mugani wanyu hanyuma reka nitunganye kidogo ngandagarutse sawa nta kibazo umuntu ko wakomeje kumwitegereza cyane muraziranye ariko ndabona umeze nk'umuntu ufite agahinda ikibazo ufite kidasanzwe gusa nyine bisanzwe cyangwa umuntu yaba yaraguhemukiye wenda sinzi uyu umuntu ntubyiteho ubundi mwari ariko ngewe nabonye muzi sinzi nimba narebye neza si King Sabas uramuzi Double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor without limits.